میوان عزیز اون بخیر هاتن ایشوی میوان کی می هجا هیه شروع سیاست مدار به مزان کریمی میوانی میه اما ایشف روشا روشالاتا ناوین و بانگا آشیتی و سیاستا کرد به برز رمضان کریمی روا آخرین ما مستم بخیر هاتن ایوارا و باش لسر خیرابه مامۆستا ev bûyerên dawî pêvajoya diyalogê êda berî ku ev rewş were vê astê te hinkî berî şirovê te dema em dibînin pêşbîniyê te gelek baş in gelo di destpêkirin û îro em çawa dikarin bigirin dest tu dikarî hinkî wî ji me re rewa bikî ایوارا و باش گلک سپاس دنگی من باش دی نوسا rast e mamoste ایوارا و باش برس خنبار گلک سپاس یک دقیقه Belê. ببخشینن گلک سپاس تزانی دراستی دا سیری دا من گلک سپاس دکم جبو کانالی و چاندا تیوی نوسا Çanda met. چاندا مت از بو کانالی و گلکی سپاس دکم درفته کی باشه زانی جبو دنگی ما بگی جا گلی ما باکوری کردستان چمکی راستی ملت کرد روشکی تایبت نهادجی یعنی تکوشینا 5 سال رابردو و تاریخ کردا دهاتو هم دوی بیشتر مچکر ام هات نکو داری و دوی بر هات شو بکن عجیبا او کدو امکی ما دا اما او ساچو عجیبا تشتک جبو کردا نای دست دناوا گلی کردا اما چند روزه فکار چه بونه فکار بشک خمگینی چه بونه گلی کرد کتیه ناوا مجو دو یعنی پیشیا خو وکو مجو دومانه که لیهاتیه زمان ترکی دویژن هایال قارقلغی یعنی وکو که شکستنا خون و خیال هدفه و اگر اون بزن بن نها نمونه هنرمندک مثلا شوان پروار هنک ستران هنه همو کس قبول ده مثلا هنک فیلم هنه ده استا دنیای ده تی قبول کن هنک وینه هنه ده استا دنیای ده و تا او برهما ستران به فیلم به وینه به یانجی هنک سروک هنه مثلا ده ناو دولتی ده تی قبول کن وکو گاندی ماندیلا چه گیوارا وقت خود دما یعنی جی تو چاو خارنه کی چید کی همو کس روی خارنه هست که راستی نه روشا کرده و سنه لی بری که از بیم سر وی راپرینا گلی کردستان ایرو پنجه آداره راپرینا گلی کردستان 1991 لرانیا دست پیکر حتی نوروز پشتی نوروز همو کرکوک آزاد بو همو کردستان زانی کره که مه ناوی خورونیه امریوی ایرو دوه 10 سال اوجی همه دوی راپرینی در روژ راپرین دایک بو جبویش پیروز به تزانی ایرو روژا راپرینی روژه کی پیروز گلی کردستان دجی داگرکاری درکت و ام پیروز دکن هر وها از بریا کانالی و از دخوازم اف هف پیبینا ما به هف پیبینا هیوا هیوی و باوری برگای واج گلی کرد را دبیجم از اینها نرخاندن هور بکم جگلی کرد را دبیجم نامه بریس اوجالا ببوره نامه بریس اوجالان یه سروک نامه بریس اوجالان یه سروک آپو دقی قرآن پیروز نینه او یک دستوری که همدم یه گلی کرد جنینه او دو سه دوی ما وکو کرد بزن بن سروک آپو دو دست دیله که دیل شر دیل اسکریه دست دولت ترک دا او دکاره وی تشتی بیشه جوی زیده تر نکنه بیشه او نه تیری بازه
لچیاین کردستان نجی لأوروپا او لدست دولت ترک دکاره بی پشت دن بیجه پیام شیخ عبدالسلام بارزانی احمد خانی شیخ سعید رضا پیشوا قاضی محمد و نایلن او پیام درکرده رینادن جه هفدیتن شه دوی یمه کرد خواندنا وی بیجن زمان مکان ده چه ظروفی دا بریز عبدالله و جلال نویسی و یا هری گرینگ جبو ما گلی کرد یمه او نامه یعنی او پیام بانگاواجی بریز عبدالله و جلال نابه برنگی سپی رش تماشا کن همو تشت باشه دوی قبول بکن یان جی رش دوی همو تشتی رد بکن نه رنگی تن سپی رشه ده ناف دا گلک رنگ هنه به فکر آمن مثلا آگربست شهر سکناندن تمام افو مثلا شهر سکناندن مثلا آگربستی اما تمام یعنی یمه وکو کرد اونجی نها سلاو و ریز خودشینم ده استانبولی نه لترکیا یمه گلی ترک به برای خود زانن یمه ترکیا جی بو والاته کی زانن ام نخوازن او والاتا بروخه ام دخوازن کرد و ترک با آشتی با آزادی به هفر بجی اونزانن بوه استانبول 5 میلیون کرد جی اگر سبه روشک چه به اونزانن روش چال بروی یمه پیام مسئله آشتی که زاروکین ترکا زاروکین کردا جیان خوش دست بدن مثلا جینارن استانبول تلی مثلا دبه که دما د شوقه اکی دا بیجن قنوت اکی دا یک کرد دبه گریلا یک جی ترکه دچه دبه اسکر دا هر تک جی حوالی هفه میتاوی زاروکتینه لور هفدو دو کجن اوا تراژدیا نتاو چند دو نتاوه تراژدیا والا تکه تابی مسئله پیام آشتی آگربست هم پشگری دکن اوا چند روژه جی آگر آشتی ها دولت ترک رانه گیاندوه و اما چند روژه دولت ترک ریشه گیری لانا کرد و تا دولت ترک جی آگربستی لان کرد حض دکون بزانده دوی مسئله دا ام پشگری ها ویتشتی دکن اوا یک دو اوی هری زیده گلی کرد به تایبت لمیدان آمده به بیدنگی هاتن شون گلی کرد قبول نکرد مسئله اول نه دولت نه فدراسیون نه اتونومی نه محفل کلتوری یعنی اول گلی کرد دیشان من خو وکو رمضان کریم وکو سیاست مداره کی وکو کرده کی من جوی تشتی رد بکن اگر تمام دولت آوا نابه به ظروف ترکیه نابه وکو او جی بریز عبدالله و جلان ده زندانی ده فدراسیون جی دولت نخوازد شده اونیتر دولت حزده ام بیجن ما فی خونسریج نخوازد زمان یعنی چا ما فی کلتوری اواج ده و حقارتیه هم بری گلی کن من وی ده بریز عبدالله و جلان ده نابینم من زانم او ده چه ظروفی هیما گلی کرد بگی رد بکن زمان یعنی نتو زانن ناسنامه نتو اکی ده زمانه که تو زمانی رد بکی تو نتو بونایی رد دوی اوا آلمانه بچه گلی کرد که یه مجبر که باوی همو گلانه جبر که یه باوی همو گلانه دمه ده همو رنگ هنه رنگی آلمانه جنه یه امریکی ها شوچیم که اونه همو زارو که منه یعنی تو دکاری بیجی کردی دبر که رنگی وکو یه آلمانه کام به یه روسه کام به تنی بر رنگ نده تو کردی آن زمانی کردی ناسنامه نتوکی بوی اف بشا جبو گلی کرد میگه دبی ده هلبجارتنا دا بشداربونه کی اکتیف 800 پارلمانتا قازنج بکن ده هلبجارتنا شارداری دا بچنه 105 پارلمانتا و پارتین کردا او وکو کنفرانس کی ل آمده یا هدا پار بو من 100 پشتیوانی پیامه وندک هدا پار ہے پارتی ولاد خارج کردستان ہے پارتی سوسیالیست کردستان ہے روشنبیرین وکو هنه دبی کنفرانس سیمینار چه بکن
و دور دا نێرینێکی کی کردی آوا بکن جرای گشتی را بلند بکن به فکر من مادام دولت ترک او پیواژو دست بکر ندبو او شیوایان نامه واره بلافترن و مافی کلتوری جی معمولی وان تیراتنه یا دو دیاجی یکسر او چون او راوشکار سر و کمار دریز عبدالله و جالان پیام دا مسئله کرد شارک سر دبی مادام وی آخوی مسئله کرد شارک سر او شاشه دولت ترک چند شاشتی کرد یک جی که اول خمبار اطلاعات خمبار نبی ناو چایی دا بیزانی نوروز جیته خودی گلی کرد نکنه و خمی دا دزانی وفد شاند دن پارتی هات سردان سروک بارزانی کرد سردان سروک یکیتی اجتماعی کردستان کرد همو برپرسا کرد هیچ شانده که نچوبو ایمرالی نامه هات نویساندند اونزانه یعنی او شان نچو گل بریز عبدالله و جلان او شانده چو ایمرالی بریز عبدالله و جلان نامه نویسی بزنی حاضر کرد ایوه دهمی تو چو مسئله سردان واچوری کردستان کرد نوسه تو باور دکی بریز مسعود برزانی بریز پاول طلبانی بریز نیچیروان بارزانی بریز مسعود بارزانی بیشن نابه مافی زمانی کردی جبت اشتواه هوا یک دو او شانده دن پارتی ایمرالی هات وی داری لگل همو پارتیا کسایتی هفدیت نکر همه زود گو وقت من اینه نظام اف عجلش چه حاکی دوی ما نیسان پیکی که چک داینه ها دوی وابه یعنی به دو سه ماه همو تمام بکن وکو اوه ترسه که اسرائیل که دلیوان از ما واسه یعنی طور تماشا دکم عبدالقادر سلوی و احمد حاکان وانا همو سلوی نقاش دکن زنی اونات اسرائیل وکو تدید اکیدین همان دوی گل کرد لگل اسرائیل ریکفتن نکه یک دو پیویست چک داینه از تو دم تو پیوندی به منطقی دبیجی هوا رمضان ام دوی هفته‌ای نکشید من است ریگ دکاون لسر ساعتک اول خبر دور که ماشی هری ناز نزانی چه برای تلویزیونی و مادام تو کردارا دبیجی لگل سیونیستا لگل انگلوساکسا لگل آمریکا اسرائیل ریکفتن مکر بود دولتی کردی ای برانبر چه بگی دبیجی کردات گل وان ریک مکر بود دولت تمام دولت فدراسیون اوتان مافی کلتوریش دبینه از وار اشکره بیش من صدا ست پشگیریا آشتی دکن صدا ست پشگیریا چارەسەری دکن لی از یکم کسم ویتشتی بیش دکتر صدقی زیلانجی گوت بس باش فرمولا نکر به فکر من اوا هم نامه آشتیه ده همان دمی وکو فیتیله کی ویخستنا آگره کی نو ایلان شر کی نوی به فکر من ها گلی کرد بی ایهانه سوکایتی گلی کرد اگر به کرمانجی ها ما بیشن به سرحادی به برو به عشیرت ما برو که حمد وزر اوی حسن یورد بلدیه باشکانی کراب منه اگر تو به زمان باکوری کردستان سرحادی بیجی ده ورده بچوک خستنا نتوی کرد هیا او جی کد به نه دولت نه فدراسیون نه اوتونومی نه خوصری نه کلتورل یعنی من نکارم سترانم بیجم من نکارم گووند بگرم من نکارم جلی کردی خوکم من نکارم زمانش باخم اوی دمه چه اوا شاشتیه یادن ببوره یادن از وی داوی بیجم پشترا پرسیالی تا واردگرم یادن باور بکه همان دمه اگر اون بزامن اورهان میروغلو ده هابار ترک ده آخوی عاجز بو محمد متین آخوی اورهان میروغلو اوی هدا پار همان دمه هست نتوی کردا هیشیا کرد هست به آزار اکی کرد و جاره کدن نتویتا کرد هست نتو پرواری هاته پیش و کرد جاره کنه یک خستوی زانی نا همو کتنه نواله بود تبگر او دنگ هوارا بریز اورهان میروغلو و بشتاری آوان دیا هدا پارده آمده و برکفتن آوان لگل و چون اوه رونرکی سر و کماری ترکیه دیوه معنی کردا حتی یه جهر بید کردا هست کرد ده وردا حقارتی لوان پیکرنده
آقامکی نو یعنی آگرکی نو یه نتویت کرد درکته پیشته خورا دایگ بونک چیکر دولت ترک بوی وازا زیده تر هست نتو پریواری یه نتوی کرده پیش است جامن دخوازم برای یک کانال و بیتشتی بیجن باور بکه اگر اوان نیگو هارتن دبی نامه اکی دن یه برز عبدالله اوجالان بی نوروز دا دبی دولت ترک نکی به برپرسیارتی تبگره اگر وان نبه به خوده اگر کریل هموشی چک داینن اگر هیا هیزه که دن کردی چک دار شده اگر هیا من ویتشتی نخوادم لی اگر هیا او به فکر من دبی به برپرسیارتی نزیک بن هم برز عبدالله اوجالان هم دولت ترک فرم سپاس کم ماموستا زانی اینه کی دوه یعنی وقتی که تبدو او هیوین مجبور آشید که هردم دوه خورد بن سروکاتی جی سروکی گره کرد برز و جلان جی او نه کسی که جیهان را و نکاروی بخابینه ام حتانی داویه وکی بجن وکی حتانی من بله بله فرم چاوه خو وکی حتانی داویه جوی ام بجن کداوی خدمت داوی مافه منین از او بکم یعنی بجن دور شاشی اکتیو کت که از وی به اوکی تیکسی نکاره تجبری وی بجن که لی ام دکارم بجن دولت ام بجن سینسی خاپین ناتیا وی هوا گلو اوان هر کردکی جی یعنی تیرو مافه کردی مافه ام بجن کردی ناناسنامه کردی ام کانا کمارا دموکرات کن یعنی دموکرات یعنی دوی درده چه مانوسته ناسنامه ته قبول کرن هنگی ده آلیه کی دا ادویجم زیاد بیجم هر دو آلیه دویت ikna بکی وانا پیش کردن کی تش دویت که بین دیسکان دوانات baştری ادویم تزانی گلو کسی که دناوا بیجن هیزا ام خوزه آشی که بینه تدی پارتی نجات پرست یعنی ve روشه جبوی وانو صادقه راسته یعنی پر صافن او بکه دیسا دوباره بکه به کرتی Partiye Nijat Perest yani vaki İyi Parti heye mesela Livra. İyi Parti dve eze ve yeki sabot tebikim, eze xera bikim. Ez naxozum. O hazaran kese ku qaş o revşenbirin radvin xozun ve yekitiye bilin seknandın. Tamam merud dvek veki devlet dijberi xujî ew dike çawa bêjim dijberê xwe jî saz dike di vir da Kurd aşîtiyek were em bêjin îro qaqala kongreyê dikin kongre tiştê ku pêşniyar bike heye راسته از bêjin ev مفهم که راسته زانی هول خمبارش بو سرو کاپو من 10 سال شروانی وی بوم من خواته کی مزون کردیم سرو کاپو انسانی کی آورته جنیه هنه کج مرا دبین تو به سرو کاپو دچی گلک از کدشم کردستانی کدری لحمود دکانه کی تاکسی جیه کی کدری دبیت تو جالان دچی دبی نه چی ترکیه تا بگرن ها زانی بابی من کریم جی بوی دچو تزانی سرو کاپو جنیه زانی استون زکا یعنی مرو وکی آورته او کتابا که پشتی کاپیتال کتاب سیم که مارکس تمام نکر بو نا بریز و جالان ده زندانه دا وید نویسه تمام من هفپیوین تونجر باقران طولای آتی مولاره و سری سوره اوندر به بریز عمد او شانده چوبو ایمرالی 5-6 کس
هفپیوین کرد و من همو هفپیوین وان خواند سروکا بود و ظروف زندان 26 ساله دا دیسیپلینلی ذکای خون همو انسانی که مزن کدوکار بو حرکت کی و مزن آوا بک حرکت آپوجی حرکت کی سر نتوی سر دولت آن را حرکت کی اولترا دولت یعنی دولت کی بسینور جا اروپا حرکت هیا روسیه هیا لروجلات روجاوا باکو چا لینین حرکت آوا کرد مزن بو مارکس سرو کاپوژی حرکتی وی در روجلات ناوین دا بلاو بیا همو بشین کردستانه ریبازی وی بلا مزنه انسانی که استون زکه لترکیه دا دم پارتی آوا کرد یعنی لپیجاک لروجاوا او هیده پی ده هبو لروجلات همو او اپوجیتی یعنی ایدولوژی فلسفه فکره کی جبشه کی کردستان جوالاته کی درکته بلاو لسر سروکاکیا بریز عبدالله و جلان لسر عقلی وی فکری وی یما تو رخنه کی من اینه اوی از دبیجم او ناما کوی نویسیه او نامای کوی نویسیه او باشا او جبو دولت ترک نویسیه او تشتکی دن بنویسه دبی اموی و جبو خواه نگرد زنی او بو دولت هر او کاری بی بکی مانشد جی او کلیت مثلا مثلا او کلیت هر درگاه کلیتاویه سرو پاپو او باشی که گوتیه مافی کلتوری نظام چو نابه او واکو کلیته کی بکار هانیه بو ری بدن هفدیتن شبه بو ری بدن پیواجلو شبه بو ری بدن یعنی سوریجک شبه اوش بو ترکا گوتیه یعنی زن او عقلی وان زانه او زانه عقلی کی من بحث همو ترکا ناکم او زانه هنه کسین شوینی هنه تعمول ناکن خلور نابیجه جو سرخابون و آزادی برومتر تشتکنینت کردستانه کی آزاد و سربخواست هفگرتی بمره آتاتورک نظام بمره کی خون نکاره بیتشتی درو کافا او باشا بو ترکا گویت او پیوندی بگل کرد نیره اوی لوی مهمه آشتی چه و او پیواجوه که نو دست بکن باشه سرو کاپو دوزم داره ده خو همو دستی ما کلبجه نکرنه دم پارتی دستی کلبجه کرنه هنه کس هنه کردی می سوویتی کازاکستان گله کردی می هنه براستی از نخوازم خاطری وان بکنم نخوازم آخفتن خراب جوان را بکنم هنه کس لأوروپا جی هوال خنبار تو از وکو رمضان کریم چه حقیمه هم سبب بیجن یا گریلا بچن شر بکن چک دانن و دمی یکی مرا بیجن تو کریتا بوناچن شر ما بپرال واراتین کومرا سوویتا بری رونشتی لأوروپا رونشتی لجیه کی گرم کریتا خورا خواندن خلاص کریه دکتور مامسته و تو کری خلقی را دویجی بچه بکوشه واره کشتن بچه حق اگر تو دویجی پیکی تسلیم دو خواهین نمونه کسی که دستتا نگرتیه اوین که همو پشتی کمپیوتر را لولاتن کمار سوویتا بره لأوروپا کسی که دستی و نگرتیه واری پری بلیتا تیاری من دادن اوین وان را کم بکن وارین بچن چای کردستانی مزنه اگر اونو میتن وارین بچن شر خود بکن اما یک لدو کرده شر خود کرد 41 سال شر بکن 100,000 بو قربانی دولت ترک جی سرو کاپو پیکی معتاب گرچه آگر بست اعلان کرده دولت ترک دولت کی مزنه تاریخ دولت ترک شون پیکی دولت عثمانیه معتاب گرد کرد قبول کرن دبش چک برا جورته درکه همه چاره سر بکن او یک بحث ای پارتی کرد از دخوازم هنک تشتی و شارتی وارا بیجم با دل ملت کرد خوش کرد هنک تشتی ازی بیجم بریوی دما برز زوبیر آیدار برز مصطفى قراسو آدم اوزون صبری و قوانا او حوالانا نوربش هفدیتن شکرن لگل حاکان فیدان وان جماعت فتولا گولین بیج لحابار آجانسی هلدان بلاف کرن سدما کرن پشتیوی خواستن
مها شباط 2012 خواستن هاکان فیدان بگرن سروکی میت بو و آونی اوزگورل در هنه فیلمک به ناو دربه یا 2007 شکر من ایرو تماشا کرد در نظام او فیلم دربه دیگه آونی اوزگورل شکر همان دمی فیلم زنجیری بوزان لسر دربا 12 ایرون چکرشته دمیریل تده ایجوی من اوه همو تماشا کرد هاکان فیدان خواستن بگرن جماعت فتوله گولن و دمی اردوگان مجلس کم کر مادا 26 گوهارد دخواستن هاکان فیدان جی بگرن و اردوگان جی ترگوت 1993 خواست مسئله کرد چارسر بکه کشت حقیقت نهاجی اردوگان نکاره همو تشتی اشکره بکه ویزانه نکاره یعنی از این روز گلی کرد را دبیجم برای کانالی و گوت ناوی حکم چند مد نه؟ خنبار نه ناوی کانالی چاندامت چند مدیا اره ناوی که پیروزه اول خنبار برای کانالی و چند مد جو همو کرده می باکوری کردستان را دپش پرده ده هیه اونا دبیجم بازارلق نیه هیه دپش پرده ده گلک تشتی باش بو کرده هنه لی نکاره نشکره لبر آمریکا لبر اسرائیل او مسئله قلچ او خاندوان تازه او صوبای تازه دگو بس آتاتورکچو اسکریز حتی اینها جماعت آتاتورک در این دولت جماعت فتولا گولن ها مثلا تن ای پارتی نینه تا پرسکر اردوگان جه دربای اسکری ده ترسه یک یا هری زیده به فکر آمن دانی لچه ده ترسه هل بجارتن تی یعنی دکاره دنگی ترکا هموش دست بده هم آک پارتی نمینه هم اردوگان نمینه همو تش دست بچه اکرم ایمان گفت و اردوگان جوی بگرن زندانه و باوری آویجی به تمامی دکاری جاردن و جمعه نمرا ویجی اردوان جی بگیرن تماشا کن اگر بریز اردوگان همو هفدیتن خود گل بریز عبدالله و جالان اچکره بکه جه به ای پارتی ویل سر وی سیاست اکی بکن بو ده هلبجارتن سر و کوماری دا ده هلبجارتن پارلمنتو دا ده هلبجارتن شاراداری دا شکست هم به اردوگان بینن وکو سر و کومار هم ده پارلمنتو دا ببنه کمینه هم جی شاراداری لی بسکنن پشتراوی اردوگان بگرن وکو تروریست اکیوه بگرن بشینه ایمرار دولت ترک گل ترک هسته را بیجم اردوگان مسئله هدا پار او چالشته هدا پار کرد که گوتن کمالیزم بیر زهیر در اسلام مسئله سیلا بونو چودما گرک در او با آگاداری اردوگان ها تکرد اردوگان با خود جاسرت نکرد و مسئله بینه پیش دا برای دولت باقچری او مسئله هانی کرد و مسئله چمکی جاره که دستی وی شوتیه 2009 حتی 2015 جو اسلو سورجی روشه که بود هد براستید نابه یمه وشده ده ناوا ما کردا داجی ده ناوا پیکی داج ده ناوا دم پارتی داجی نابه یمه وشده ده یمه اشکره بکن خلقک هیجی ضرر دیده مثلا شمدین ساقق زکی 33 اسکر چاو کشت ده ناوا پیکی که در کتن 33 اسکر کشتن نودوسته اسکر بیچک او اوزرجی کشتن در این دولت ناف پیکی که یا ترکا بونه یک شکست به پروژه و جالان طالبانی و اوزر هانید لسورجا 2015 سس قایدی سزما کرد به اول اوسلو بود چه اول کرد مثلا بولن تارنچ عبدالله گل جمیل چیچک احمد داوود اوغلو اونا همو دبیجن جماعت نزدیک فتولا گلن یعنی اردوگان به خوشی به تمامی باوریاوی به اوه نهاتیه به راستی دوی بلکو دوی باوریا خود به تمامی به اوه نهاتیه هم به طرف کردا هم در نابخواهی خدا ترسکیوی هم لترکیه سال 60 دربای اسکری چه بود سال 7 چه بود سال 8 چه بود 1997 28 شباط چه بود
2007 جارێک دن چێ بوو یاشار بووی قانت نەون زانن بوو بیلدری یعنی 10 ساڵا جارێکی دەربەیەک چێ بە 2007 2016 جارێکەکەی چێ شێست هەفتێ هەیشتێ نۆ و هەفت 2007 هەر 10 ساڵا جارێکی دەربەیەکی هەست کرد لە تورکیای دەرین دەولەتە مستەفا کەمال ئاتاتورک جماعەتی وی هەیە دەرین دەولەتە فەتولا گولێن هەیە تورکیای گلادیۆ هەیە تورکیا ئەندامێ ناتۆیە ئامریکا ئاتۆم بۆمبەسیا خۆ لەورە ئامریکا جماعەتی خۆ ناوە تورکیایە دکارن بە 5 دقیقا ئێردۆغان بگرن بۆ وی ئەوە وەکو عەمەلیاتێکی موشکی ئینسانە بکرد ترسێک ji bo vê Erdogan niha xwe nake xwedanê bê mesele darê dengê xwe nake ji bo dijî bi kar neyî mesele Kemal Kılıçdaroğlu him Alawî bû him Kurd bû ji bo wî nebû serokkomarî Kemal Kılıçdaroğlu li çi de hinda kir Meral Akşener ew bicihîşt ew yek di du di siyaseta Kurda da cesaret nekir çû gel Umut Özdağ hevdîtin kir Sesê jî li gel Rûsya Amerîka wekû pîvîst nekir ê Rûsya piştgiriya Erdogan kir ji bo wê Kemal Kılıçdaroğlu nebû Adnan Menderes dar da kirin Tirkiye welatê derbe welatê xûnê welatê kuştinê ye endamê NATO ye Tirkiye İsraîl Siûdî Erebistan sê dewletên taybet in li rojhilatê de ji bo vî dûwir da siyasetkirin wekû tu êrekê ji agir xwekî yan yê te germ bike yên te bişewitî بۆ vê Erdogan bi wî şêweyî hereket dike fermû bibexşîne bêje Mamoste burada gelo çi bû gote hûnê vê guherînê bidin dest pê kirin çi hêz bû wan gote her hûnerin giravê bi birêz û cerana biaxivin çi bû ev hêz dîsa dibare kin ji ku derketîne yani bangawaziya Baxşerî ne wisa belê 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 Tamam zanî heftê Oktober 2023 şoreşek bû di rojhilatên havîn de heftê Oktober meselen behsa 11 Sentêber dikin 11 Sentêber bi xwe re Amerîka hata Afganistanê de Saddam Rûxan piştî wî Biharê Erebî dest pê kir heftê Oktober êrişa Hamas li ser İsraîlê de 11 Sentêber mezintir bû li de hatinê Daeş û Biharê Erebî mezintir heftê Oktober guhartina rojhilatên havîn e xelkên cûleke hukmê dinyayê dikin mal evê ku li Amerîka dolar çê dike Yahudî ne İsraîlî ne pîşesaziya eskerî sanayî Yahudî ne dayîkê Putin Yahudî ye em bêjin serokê Ukrayna Yahudî ye Yahudî hukmê dinyayê dikin dema heftê Oktober çê bû Holokost hate bîra İsraîl dît xeterî hatiye ser hebûna xwe İsraîl mesela Trump digot ewa mêzekî mezin e mase digot ewa ji qalemekî biçûk ewa İsraîl e nabe İsraîl wa biçûk be divê mezin bike İsraîl ji sînorê xwe derketiye niha İsraîl berê di nava dewleta xwe de û di parastinê de piştî heftê Oktober İsraîl ketiye êriş İsraîl niha kete xaka Lûbnanê ketiye Gaza Filistîn û ketiye Sûriye hazir dike bê Iraqê û biçe Îranê İsraîl projeya rojhilata navîn mezin Korîdorê Dawûd dixwaze Rojava û Başûrê Kurdistan heta rojhilatê Kurdistan ve heva girêt İsraîl Tirkiye jî wekû hedef dibîne ew rola niha ya guhartinê Amerîka Brîtanya dane Siûdî û dane İsraîl li ber vî awayî MHP ez te re behsa evê bikim dema sala 1971 bû ne ew derba eskerî çê bû 27 Mayîs heftê bû ya heftê yek bû ew çê bû ew derba eskerî dema çê bû Tirkiye jî têde bû
ترکیهش رابو دیسا خواست دربه که لدجی حوالی خونه اسکری چید. خواستن وی ایدام بکن آمریکا بو هگر اون وی ایدام بکن پیونجی مت تک دشه. ترکیهش اوی مهی پی آوا کرد. اندام گلاجو آمریکا. پشت روانا تسلیم مهی پی کرد دولت باخچه. دولت باخچه سروکی دولت کوری ترکیه و همان دمیجی اندام دولت قول آمریکا. بس بدتر یه ترکیه. دولت باخچه باش دخونه. بیارین رجلات ناوین روشا ترکیه. خطریتا پارچه کرنا ترکیه حتی پیشوی یک دو لدرجه 100 سال رابردو سلمه که مزن لکرده ها کرن اونا زانن فرصت بکه و دست کرده کرد شر که مزن دست بکن کرد ترک و گولا خونه چه استانبول انقره همو جیو قدام اف خطریتا دید هاد جگل اردوغان آخری و جه اردوغان را گوتن استانبول انقرهش دستی تک شو منصور یاواش انقره بر اکرم اماموğlu استانبول بر رکفتنا دم پارتی CHP یا یک MHP دابش بیه MHP ای پارتی هلبجارتنی سر و کماریتی اردوغان سر نکه جاره کد خلاص که سر نکه ایوی بگرن کمالیست بین سر فکم ایوی بگرن کمالیست و ارتش و هفر رکفتن بویش پیرا گوتن جبو تو هم وکو سر و کمار ببینی جیانا خوب بپارزی جیانا جبو جیانا خوب یا دودیا جبو کتو هم ترکیه بپارزی خلاص بکی هم خوب بپارزی اف بیواجوی آشتی نش بو چاوی ستوری بلکی کردای نش برکت اوانا رونشتن گوتن کرا اف ملتا که بلنگاز واری ام آلیکاری آوان بکن واری ام پروبلم وان چاره سر خطریت که در و هیا یا اسرائیل و امریکا و خطریت که نافخویه یا دنجی راستی بفکر من دبی مری ویجی ونه شده دا تا است کیجی یعنی اونا جی گیشت نوی باوری دا دولت قول و یه رسمی ترکیه ایدا ببی آوایی گلی کرد نکارن به بیچاره سری بیرن هر کدچه فکر نتوی کرده خورد بد چونکی نه تیک توک اینستاگرام فیسبوک یوتیوب یعنی بری دو آپوجی بچونا گنده کی یان دو اوک فکر پیش دخسته نه به بونه اینترنت دنیا بچوک بیه فکر نتوی کرده پر خورد بن آسیمیلا زمان که بیه حوال خنبار آسیمیلا زمان بس آسیمیلا اوی که عثمان بایدمیر برز عثمان بایدمیر دنگی خسار در دل خدا گو کردستان در دل مده آسیمیلا دلی کرده چه نبیه زنی؟ برز دمرتاشی همیشه لسر من نگرن چه و دور دایی یعنی راست سر من جوی که من ودرا من نگرن چه و دور دایی راست یعنی آسیمیلا زمان چه بیه لی آسیبینا روح و دل و فکر نتوی کرده چه نبیه بوه دولت ترک جی اوا دید اواجی دید دخوازه وی چاره سر بکه بو اف فکر نتوی بریزانی چابو چه کردن کرد پروار نتو پروار هبو بچون چیا بشیوانی زور شهید بود زنی؟ اوا یک کرد بری نها تولبونا گیریلا تا حده کی کم بیه اوانا همون ناو باجار دا متروپول دا دمینن اوا یک دو بری کرد و گندا دا بون همون ها هاتنه ناو متروپولا و لور سیاسی بونه ها دولت پوشمان بیاد لیم او گندا والا کرد لور بمونه برا خیلی که گنده خوب بونه اینها چونه آوروپا دبرده از کارم تولید نبیم یعنی هر کردکی که ایرو مثلا نمجبور نکن هر کردک دما کبی که مثلا پشتاوی مجار به کرد و کردستان کوره آسته که دوی آسته دا یعنی امل باکوری نمونه کار که
تشتاوکی باخله أنا فكري و من بکه هذا مقصدي من دولة ترك أيجي ويد بيجم أيجي فكري تاد بيجم بكي تشاش فانكر أيجي ويد تشتيد بيجم وان وازام بو كرد لجندات در كابل بچنا متروپول أوروبا و أسيميليا بن كردستان بونه بير بكن برو باش در كرد و دمه و داره بونه سياسي دا كردا مثلا يورد بن كردا لحفده با بزنم اندام مجلسا استانبول چند لی کرد چونه آوروپا وکو کینه که خب برای خلطن کرن تلویزیون آوا کرن 100,000 و مشت شد کرن زمان دا دبکو آسیمیله چه بوش گنده درکتن لی کرد هاتن بونه پولیتیک چاوه خوبه کرن فکری متاج یکه راسته کرد راسته مثلا ایرو روشنبیره که رماخی اجمرات گو که گو خمبر گو مثلا لباجه را هم بیشن من ناوچه آمده گو ام ملت بو اندام امتین آمده ام دون نتو راست yani tamam döderek kim kafası partimiyle mezine ev sinerji indi ternakin yani az tera Kurdun nakın İstanbul'da 6 milyon Kürt hene yok. راست Az dixwazim di burada tiştek pirsim mamoste mesela te hica mijarek gerek keş got ku kazanç nekirina Erdoğan ihtimale ku Kürt hewl bide em bêjin vê pêvajoyê bigire dest ka çawa Kurda dîsa bixapînin. Wisa bike otomatikmen Kemalîst kazanç dikin. بله بله Yani hemû here wê derê. راست Vê yekî Erdoğan dibe ku bide berçav. Yani vê yekî nagire ez yani. Ji bo wî her tiştî divê rastiyek hebe. Yani ew kirê hebe û a didiya devletê sêyemîn hene di vî karî de. راسته يعني دولة السيامين مقصد تا اوي پشگری دکن يعني دجایتی دکن Ê ku divê qarantiyê bidin ku ji bo li hevhatinê. بله بله راستی امریکا اوروپا پشگری کرن اشکره جبو پیام بریز عبدالله وجلان امریکا آگاه داره ولاتین اوروپا گلک آگاه داره استخبارات وان آگاه دارن بشی وان اسکری اوانا ولاتین اوروپا پشگری دکن فرانسا فرانسا سریدا جبو ترکیا گوهرتنا چیکه بکبر ناو یکیتی اوروپا اونا دخوازن یکیتی اوروپا به هزکی گلوبال یکیتی اوروپا هزکی هنه منطقه اوروپا اونا دخوازن نگه وانجی لروجلات ناوین به ده سیستما یکیتی اوروپا ناتو وک یک سیستمه اوه اندام ناتو نه اندام یکیتی اوروپا نه ناتو هزکی اسکری یه یکیتی اوروپا امریکا ترکیه لسال پینجی و اندام ناتو ده 8 سال بوی اوناش دخوازن به یک اندام یکیتی اوروپا دو یکیتی اوروپا هزکی کریستیانه مسیحی ولاتێکی مسلمان تێدا جی بگرە یەکیتی ئەوروپا لەسەر وڵاتێن مسلمان ئیسلامی بەهێزتر دەبێ و تورکیا دەریەکە بۆ ڕۆژهەڵاتێناوی بۆ vê yekîtiya Ewropa pirsgiriya wî dike ser vê mesele Amerîka piştgiriya aştiyê dike ji bo enerjiya Tirkiyeyê ji bo şerê navxwayî ney bikar hanîn ew dixwaze Tirkiye ji bo meselê din bikar bîne di meselê Îranê şer li gel gerîla raweste Tirkiya îstirahat dike dikare zêdetir ew bike belem tu min bipirsî Amerîka derece yek bo çi piştgiriya pêvajoya aştî dike bo parastina Rojavayê Kurdistan dema Birêz Abdullah Öcalan daxuyanî da bangawazî kir Amerîka yekser got bizim Kuzey Sûriyede müttefiklerimiz Türkiye ile meselelerin hal oldu. Yani yekser Amerika eval. Mesela Rojava jiş bu Amerika heger peştir meseleyi ki Greday Kırda ve naha artık Greday mesele İsrail ve emniyeti Amerika. Beri heger mesele peyvendi van gel Kırda qesede. Mesele berjevendiya bu
نهایی دا بیا مسئله پاراستنا آسایش و اولکاری آمریکا. آسایش و اولکاری آمریکا یا اسرائیل، اسرائیل یا آمریکا. اسرائیل آمریکا یک دولته. اسرائیل نه حاکیت او جولان و چهرمان نزانم که داره. اسرائیل نه حاکیت وی داره. اسرائیل بری دهندر ولات خدا بود دور آن گرتی بود. اسکر اسرائیل لتاریخ کنه جو او دم حتی نه یکم جاره به او شیوه حاکیت کهتیه ولات گیدا سوریا مثلا بری راست لغازه و نظام که داره. اسرائیل اسکر وان جوالات وان درکت نهات نه سوریایی. و به طیبت مسئله دورجیا اوانا نها اکلی آمریکا به قیسه ده بریز مظلوم کوبانی کردن روژاوارا ارتخ حاکیت سر دنگم بری یک مدبو یعنی یک مدبو جارنا اوسا او دکر یعنی دنگسز بود نهایی دا دنگم سر نگی خونه خلاص ارتخ ایدا پیونگی آمریکا لگل روژاوای کردستان قیسه ده پیونگی سوپر استراتژی دست برناده خلاص گلو بوی پرسک burada. راست بوی یکسر نونر قصده نونر روژاوای کردستانه اول سینم لسنتره کی آمریکی یکسر پریس کنفرانس اک شکر سدان روزنامه‌وان هاتن لگل اول مظلوم کوبانی ل خط راستخوی شکر پریس کنفرانس شکر او پریس کنفرانس بو او به بیژن بانگوازی اوجالان پیوندی به روژاوان نه دولت ترک عبدالقادر سروی لگازتا او عبدالقادر سروی روشکار اردوغانه شمیل تایار وان چه بیژن veya mazlum Kubani Ocağı'nın manevi oğludur. Şimdi manevi oğlu artık değil, İsrail'in kucağına gitmiş, artık İsrail'in manevi oğlu oldu. Ana siyinin Türk Ahmet Hakan estamaşa dikim, tarafsız bölge, hoş taraflı bölgene. Avana hamu fikri van liser çiye seruk u heval mazlum Kubani binin beraber hef. Naha seri Suriye önder çıdı beje. İro dışanda İmrali'da çatlak çıdı. Heval Tulay Atimoğlu Tuncer Bakran cvin çekirin ve bizan İstanbul'u gel ve bu gotun peyama Bangavazya Beliz Abdullah Öcalan peyvendi bir rojavani nesri Suriye önder guti ama fikri bir şahsiye. Ne bu? Bele. Devleti Türk dixwaze vî bik rojava ve girê de qesê de bêçek bik. û dixwazin Birêz Ahmet Türk wana bişînin wê derê û tehdîta dikin. Dibe heger hûn çek danin yani li we bin. Te ewa pêvajo xirav dike. Donê heval Mustafa Paras û axirî. Wê em çek datînin kongre çê dikin. Heger bivin bi Rojavayê Kurdistan ve girê din, pêvajo têk diçe. Ewna dixwazin hemû yek car hemû bixwin xilas bikin û bikin bêjin biçin mala xwe de. Gelo tam da devir mamose ihtimala ilankirin û qabûlkirinê ya rojağa di rojê pêş da nêz da dûr da divînî gelo. Kî yedî yani? Yani hevalên rojava bangavaziya serû kapû qabûl bikin çek daynin. Na. İlankirina em bêjin xwe seriyê yani. Ha, ew da belê. Rastî xweserî heye. Li Rojavayê Kurdistan dewlet jî he bes îlan nekir. Niha du dewletê Kurda hene Başûrê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan dewletin. Dewlet çi ye? Xak yani art yek netew millet du hêzê tey parastinê sisê pêwengî dîplomasî ekonomî siyasî û pere û pasport. Li Başûrê Kurdistan hemû heye. Li Rojavayê Kurdistan jî ta astekî baş e. Bes pere nîne yani pere çap bikin û pasport. Yani Rojavayê Kurdistan aslında devlet e, nîv devlet. Bes îlan nekir. Ewa yek. Du. Dema Esed li ser hukm bû meselê Kurda da her çendî Kurda dijî wî şer nekir, beşek parat bû. Esed meselê Kurda da çareserî nekir. Li piştî ku Esed roxa heştê danîde
جماعتی هیتش احمد شارا وان هاتن احمد شارا کراسی اسد لخو کریه زانی لأسد خرابترش بو کرد خو کرا سر و کومار ایلان کرد پرس به کردان نکر کرد تبل پروسیس نکر پارلمنت و همو تشتل وشان پرس به کردان نکر دست پیکرنا نویسینا دستوری کرد تیدانین جوینا نشتمانی کناف کریه نشتمانی کرد کرد تیدان ده پروسیسا سوریا نهادا که دویژن سوریا نو مدویژن سوریا کونه دویژن سوریا نشتمانی مدویژن نه نشتمانی دویژن سوریا که یک گرتی مدویژن نه خیره اونا سوریا پارچه دکن احمد شارا ده لیتراتورا ویدا ده کتابا ویدا خنانه وکو نکو دما بانگی وانجی دکه جوین و کمیته به دبی وکو شخص وارن اوارن اینه کسی وانا وکو شخص نه وکو حزبکی کردی نه وکو نتوی کرد شخص چیه؟ یعنی دبی نه من نتوبونا تا وکو کرد قبول دکم نه جی ناسنامه تا سیاسی وکو اندام اکی پارتی اکی وکو شخص اکی واره از گوی تا بگرم واره رونه و تمام بوه فکر من ورها در ریا کانالی ود بو حوال مظلوم کوبانش دبیجم بو گلی می روژاوا به فکر من کرد بیشتر نبن قزنجه چونکی او سیاستی که احمد شارا ده بر خدا ده آستی آوروپا ده دم او وزیر در و آوروپا و آلمانیا ها دستی خود ندایده و کمالک تشتی دن اوی که احمد شارا ده که ده مسئله نتوایی ده و ده مسئله آینی ده او یعنی دین جدا اولین جدا ده سیاست که شکست خاردی شوینی و مرکزیه ناوندی آوروپا بی قبول ناکه گلین سوریا بخور عربین سوریا نه وکوی عراق چند دولت عربی هنه یه هری پیشکتی مصر تا حد لبنان و سوریا لسوریا وکو عراق نینه خلق سوریا عربین سوریا پیشکتی نه اونا بی سیاست شارع قبول نکن دروزیکان نها خریق دولت اعلام بکنه اسرائیل پشتوان دگره هزی خونه عسکری آوا کرن علاوی کرد هنه بوی سوریا نها فیلیج یه پنج بشک دست ترکا ده سومو بشک دست علاویه ده بشک دست دروزیه ده بشک دست کرده ده راست ترکیه نها دخوازه تشرین باراجی بستینه چونکی 3 باراج دست کردانه 100 هفته الکتریک آوا سوریه دست کرده 3 باراج سوریه هنه 100 هفته آب و الکتریکا سوریه دست کرده کشتوکال زراعت 108 دست کرده نفت و گازی 108 بونو دست کرده اول خنبار برای چند مد بیجن من بریجی بوده دمشق قوات خود نه قامش لو قوات که 200,000 عسکری ہے قامش لو غاز و نفت دست خوده قامش لو زراعت کشتوکال ارد دست خوده قامش لو الکتریک و آف دست خوده قامش لو پیوندی که ناف دولتی امریکا سوپر دولته هزین کوالیسیون سند کم نود و چند ولات دا جی خود دگرن قامش لو اول ده هر وارد تشتکی بیجم بگه بریز بدران دره راش گود لگل که حجی قاردوخیش لگل که قادری دانشی ده فرمانده امریکا هنه قیسه ده بشکل پنتاگون ده پروتوکول رسمی بلگه این دستوری امریکا دا قیسه ده هزه کی فرمانده کی سر به امریکا او یک دو امریکا رسمی نزدیک 9 تریلیون دلار 9 میلیارد دلار مانگانه بو پشمرگه و بو شروانان روژاوا دانیه امریکا یکم جاره لگل هزه کی نه دولتی ریکفتن بکر لگل هزه پشمرگه کرد 2016 بو ابزانم و لگل شروانان کرد امریکا ده چارچوبه ناتو دا چارچوبه دن آلیکار ده بز بودجا رسمی جبو پشمرگه جبو شروانان جیده وکو هزه کی نظامی دولتی گلوان تعمل بکر ایرو ناتانیاهو دگو هم دست خود رژی علویا دورزیا کردا دکن
اما کرد وکو پیویست برسوا مرحبای من ندانه برز مظلوم کوبانی بری وی 2 ساعت لگل بی بی سی آخوی گو هر کسک پشگیریا ما بکه لدجی چتان امامدان پیرا بالخو و هبونا اسرائیل جی لسوریه هبونا کی جدیه هبونا دخوازن شاندا ایمرالی بشینه و داره جبرز مظلوم کوبانی را بیجن یک پیوندی خود لگل اسرائیل قط بکن لگل آمریکا جی بچن تسلیم احمد شاه را بن ای کردا آلای سوریا قبول اول مظلوم کوبانی لگل احمد شاه را 2-3 هفدیتن کرد کردا قبول کرد ای احمد شاه را قبول به دولت ترک دبردا که ماسی کرد بیا کرد بشتری پروسس سیاسی اداری یا سوریه بود به فکر من برای کانال و صدا ست اول خندر میت ترک تماشای به کانال دکه صدا ست من برای و کانال دبیجم دولت ترک عزیزانی و برای منه دوی 2-3 خلاکی اون راست بکن یک تسلیمت او مکن سر کردا فرض مکن خرابه ها تو مشکه کیش بکی قنجی که خو باویجته دوی پروسیسا با قنورا کردا نشکینه yani bu mesele yani Kürtlerin onurunu kırmamak gerektir. Biliyorsunuz. Siz Yani Rometek bu bakşine aşitiye kurulmaz. bu bakşine teslimiyet dayatmamak gerektir. Ama yek. Du. Mesele Rojava Greday Amerika. Devleti Türk dibe bizanbe. Mazlum Kubanı ne kare biliyor bide. Ev çeka çeki Amerikanı. Hevel xembar çek deme Amerika difroşe dedetene. Serial numara خو همه سریز نمره لسره یک دبی تو نو وی چکی بفروشی دو تا نو فلان فلان بکار بینی او چکا چکی آمریکان خو نفروچه کردن اف چکا تسلیم کریه به امانات کرد نکاره وی چکی بده سرو کاپو بشه روژاواجی کرد وی چکی نکاره بده یه چکی آمریکا 8000 تر چک دانه کردن 8000 تر 8000 تن اما چکی آمریکانه اما یک دو تو جو کردا را بیجی مثلا من کردا لگل هیتلر نازیا ناکم یک شر جیان یکم چه بو؟ شتک گناه کشیشی آلمانیا او کرن بچوک کرن جا آلمانیا را گوت نابه وی بکی اونو را آلمانکان لیستن گوته شر یکم چه حق اسکی حقارتی لا آلمانکان کرن فکر نتوی آلمان حمود نازیا دا کن بو هیتلر درخست او جیر کو پیماننامه دژی آلمانیا امضا کردن فرانسا پاریس هیتلر چوبه داره چو آلمان دو دما شورش شیخ سعید رضا و او کرن بتون نابت زمان کردی باخوی در استانبول زمان کردی باخوی پری پزکی در استانبول دایک نکار بگل ای حرکت کی وکو پکه چه دما صدام رو خواندن حق اسکی حقارتی لسنا کرن سنا خو به داعش ری خستن کرد لتاریخ دنیای دا اول خاندار دما تو نتوی کی بچوک بخی حقارتی لی بکی بیناوی بستینی او حرکتات دبه حرکت کی او نتوه حرکت کی پر توند دتناوی ترور ناف بکی چه بکی اگر والو کردان ها بکن بکی که چکی خوش داینه بجنه کرده هیچ حقیق نیه ام تعفو دکن تو 5 سال تروریست ام تعفو دکن نابه به زمان خوش باخوی یعنی حق زمان جینادم وی دمی حرکت کی 100 جاریش بکی که خرابتر درد کرد اسرائیل پشگیری که آمریکا پشگیری که ایران جاری معلوم نینه لقندیل بکی که دکاره صداست چک داینه زانی حوال خنبا وارا بیجم قندیل چا مگود قیسه ده آمریکا وکو پاراستنا اشتایش اسرائیل نهایده تماشا دکه قندیل جی اگر پکیکی لور نمینه هزن سنا بین جاین کردستان بو ایریش ایرانه ایران ده بیجه اگر پکیکی تو چک داینی اسرائیل آمریکا سعودی وین حرکت سنا داعش الخول بین لقندیل بجی بکنی ایریش مب ایران ریگه ناده پکیکی من باور نکم ریگه بده آسایی پکیکی چک داینه من باور نکم زعمته بلم پکیکی هگر اواجی بکه احتمال ها ایران ایریش بکه
Yani mamose ve de mi droje peşta bejin prskreka Kurt ya le İran'e jî seriye ki dinava xuda bike rast Amerika yani dineri zamanı jbû zamanı Kurdî jî ve zamanı dermi em bêjin di meclisa wan da daxoz nameyekî yani pêşniyaziyekî hate kirin hate redkirin. Di wê derê de jî îro em bêjin Kurd tên darvekirin û di wê İran divê ku ber bi pirsgirêka Kurd ya di nava xwe da seriyekê bike. rast niha Amerika İsrail amedesaziyekî cidî dikin li İran bidin. Li cî wî çekî atomî lê bidin. Rusya jî li gel Trump rêkeftin. Rêkeftinekî veşartî kirine. Rusya dezberdarî Çîn dibe ta hedekî û dezberdarî Îranê ji bû. Dezberdarî Sûriya bû ku Rusya dikar bû bi teyarên xwe li cemaetê Ahmed Şara Hêtişê bide wî dikar bû wa bikira rejîmê Esed biparasta bez nekir. Li beramber dezberdarê Sûriya İran ta hedekî Çîn berem zêtir Sûriya li beramber İran jî beramber êrişî Amerîka İsraîl li beramber İran wê bêdeng bimîne ew mintiqê li Ukrayna kiriye destê xwe da Donetsk, Lugansk, Zaporoj, Xerson hemû bo wî bidîmînin. Bo wê Trump wa pêrêzî beramber Zelenskî kir derkir. Ewa rêkeftin hatiye kirin. Niha İran İsraîl û Amerîka amedesazî dikin li İran bidin. Zanî? Li İranê heger lê bidin hêza pêjak he. Tabii demokrat jî heye, Komale jî heye, Partiya Azadî Kurdistan heqet ewe jî wekû Rojavayê Kurdistan Bakur nîne. Heger İranê guhartinek çê be şerê navxweyî Kurda jî wê çê. Yani demokrat PKK wana wê hev ra şer bikin. Ewa yek. Azerî Fars wê şer bikin, Azerî Kurd. Li İran her guhartinek çê be wê bibe gomê xûn. Amerika İsraîl dixwazin li ciyê atomî li İran bidin. Wana İbrahim Raîsî kuşt. Serokkomarê İranê. Wana Qasimê Silêmanî kuşt. Wana İran ji Filistîn derxist, ji Yêmenê derxist. Na, li Lubnanê derxist. Niha hewl didin ku Yêmenê hêzê girêdayî Tirkiya paytexta Yêmenê bigire ewa bizam Sana. Wana İran li Sûriyeyê derxist. Li Iraq jî niha dibêjin pîwîst e heştê şebî xwe bêçek bike. İsraîl Amerîka di serdemê Trump de wê li hinek cî İranê bidin. Tabî ji bo İranê çawa Sûriya Esed mintiqê Rojavayê Kurdistan bû PYD bi cî hîşt ew dema rêkeftinê Serok Mamcala Serok Beşar Esed jî bû. İran jî tabî yê bixwaze pêjak li ew mintiqa be ne ku hêzê din. Hegerek her navberî PKK û İranê de rêkeftinekî we hebe. Ewa yek lê di milê din da jî şoreşa jîne emînî hebû jin jiyan azadî ewa felsefe û îdeolojiya Serok Apo bû. Di wir da Amerîka, Avrupa biryar girtin dijî İranê. Şoreşa jîna emînî hemû İran girt û bû navdewletî jî. Bû navdewletî. Ew şoreşa İranê bi agir û hesin bi xûn bi dawî kir. Hezaran kes kuşt. Lê ew potansiyala hezkirina guhartina di İranê de xurt e. Gelê İranê bi rastî zêde niha mesela mangê Remezanê rojû pîroz be. Min jî rojî digirim, navê min ji Remezan Kerîm. Li Iraqê, yani li Tirkiyeyê meselê dînî girêdayî ola İslamê xurt e. Heval xembar, heval dostê min diçine İranê. Bawer dikî ne xelk zêde rojî digire, ne diçe mizgefta. Dibêjin komara İslamî İran lê di rastî de xelk zor girêdayî dînê İslamê nîne li wir. Aslinde İsraîl dewletekî ayînî ye. İsraîl rojê şeme pêra dibêjin şabat çi naçin naxebtin. İsraîl li dinyayê de herî dewleta girêdayî dîn dîndar İsraîl e. Gelên cûleke. Wala İran seda pênc jî nîye. Yani ew mileta ev rejîmê komarî İslamî seda sed wek qebûl nekiriye. Bo wê di İranê de jî guhartin bi rêva heye. Ca PKK jî di vî navberî de siyaset dike. Hêzê PKK li Şengalê hene.
شنگال جیه کی استراتژیکه سلیمانی یکیتی نشتمان کردستان بو ایران جیه کی استراتژیکه راست لسوریه درکت لسوریه دا هزه ایران تنبون وکو حشت شعبی آوا نکربو هزه خون هبو بس هزه یرل چه نکربو لفلسطین پشگیری حماس دکر للبنان پشگیری حزب الله دکر بلام لعراق ایران 300,000 چکدار یرل گوچ آوا کرد عراق صدا 100 شیعه لعراق کربلا و نجف یعنی اگر جبو تیران جاره که خوب بکشت بده ایران جبو عراق و 10 جاره خوب بکشت بده ایران ری ناده عراق بروخه و ری نادش قندیل چول به او یک جی حوال خنبارزانی هاکان فیدان آخوی ایریش کرد سر ایرانی گود ایران ده حریم دا ما بحثا سوریه کرد اشتر رخنه کرد هاکان فیدان سروکی میته نهاجی اصنده دیشلری باقانیه لدیسا جی میته خورده بخوشی کرده اسماعیل خانی نه اسماعیل قهانی باورم ناوی اوی جی قاسم سلیمانی سروکی هیزا قدس دیار دویت شویه قندیل دا یعنی دولت ترک آگاهی گرتیه که ایران ده گفتگو دیالوگ ده لگل پیپیکی بو ثابته کرنا پیواجوی آشتی دولت ترک ایران برسب ده دولت ترک بانگی büyük elçi İran'a kır ne tuzani İran'ı karşılık her iki ülke ister diğerin büyük elçisi çağırdı. Yani bu bir diplomatik krizdir. Yani İran'ı bangi balyoz yani pasol dibejin büyük elçi Türkiye'yi kır, Türkiye bangi İran'ı kır. Ev diplomatik kriz peyvendi ve peyvajı açtı bu Kürda peki ki kandil he. Hiç peyvendi bir Suriye değil. Devlet-i Türk agahi girtiye bu İran rastla açıklama kıran piştgiriye peyvajı açtı dikin. Belam İran nafaze peki ki çek dayne nafazeci kandil çol. Evna detirsin Taliban be vur bicibe, detirsin Daesh be bicibe, detirsin Sünna. Evna detirsin Suudi, İsrail, Amerika hezin Sünna binin vur bicib. Bu ve İran vaku parastına asayişe hızını. Ev tekçuna peyvengi navbini Amerik, navbini Türkiye, İran لسر پیواژه آشتیه دولت ایران یک روزنامه اسرائیل هارتز او اشکره راپورت بلاف کرد بو اسرائیل ایران دو دولت دیجی هستن لید مسئله پیواژه آشتی تا دوستی هستن هر تکجی دیجیجا پیواژه آشتی نه اسرائیل ایران بونه متفق دا لسر دیجیجا کرنا پیواژه آشتی و چک دانایی نپکت او به وی شیوهیه پیواژوی آشتی او پیواژوی دانستاندن او از نها تماشا دکم فکرکی شوینی هنکی ها دپش پرده دا دبکو هنه تشت هلا وکو من گود لی بفکری من بو سالقلی بمشه نابت یعنی زانی مسئله ای که کرده هد دویتو 4 تریلیون نپاری بکی داره یا اونا دخوازن یعنی دبی مسئله روژاوی کردستان داشت مسئله باکور دا با عقلی وی کاری بکن اسلوب جی پر گرینگه فرمو مانوسته هدیدیم بر به داوی غطه پرسک من هیج و کت الباشوری براسي خوزم في برسيجي بكم هي ولا كوم بكم صح دما نامايا بريزو جالان امبيجن بريز تنظاد راحت بريز امبيجن نيچيروان را جبام ج سروك برداني راحت هستوان گلو امبیجن چوا بو چوای یک مسعود برزانی وانه راستی یک مسعود برزانی دما هفدیتن لگل حوال مظلوم کوبانی کر
یعنی گلکی که خوش بو و بزنم هستر جی کتا چاوی یعنی گروره کی نتویه که مسعود برزانی کرده زانی باشوری کردستان همو کیف خوش دما شاندا ایمرالی هات و او پروین بولدان برانبر هم رونشتمو سرو بارزانی پروین بولدان کامera نشان ده که مسعود برزانی دگری هستر چاوی بله نظام تا دید ندید من هوا دید نه من ندیدم آموزه هوا هستر کتا چاوی تابی که مسعود برزانی بر خود که و خم دخواه بریز عبدالله و جالان ده زندانه ده حزنا که او ده زندانه ده و که مسعود برزانی نها به طیبه دواد ده 3 مه دما رفراندوم کر مش ده رفراندوم ده بشتر بود دما رفراندوم کر در راستی ده که رفراندوم کر امریکا پشتی رفراندومه او شانده مالی گود دژ سروکاتی هریم برده بچه مالی و سروکاتی هریم هم واشنده او دما هز ناودولتی امریکا به طیبت ایران عراق ترکیه نیوی کردستان ج کردا گرتن خواستن همو کردستان بگیرن باز نکاربون نیوی کردستان ج کردا گرتن کرد کرنه نوا او کیدا او دما که نچلان که حکومت بره چونت فرانسا او دما هفدیتن کرن دکاربون ریکی و بکن گر سروکی فرانسا که مسعود برزانیش 2017 حتی 2024 7 سال يعني اكتيف نبود برسي نتاوي ودولة كردستان به هفديتنا قال بريز مظلوم كوباني لقال شاندا إمرالي ودروا يجي أنا كسي دشاتي سي كرد سي بارتي ما كرد باكور بس كي بيد كيو بارتي دن بارتي آزادی و مافان حق فا که مسعود برزانی سروک بارزانی نه وکو سروک کی نتاوی ملی حرکت کش با همو بشن کردستان یادن مثلا دون آلان سعید و بزنم وزیر پرورده حریم کردستان اگل کنفدراسیون رواندا کردی گریدای بارگه بارزانی جبو دیاسپورا کرد کن زمان کردی با اخوان ایتر ماموسته کورس زمان کردی بکن برای کانال و چند مدجی اشکره دکم او فکر من بو من گود پیوست وزارت پرورده ماموسته آلیکاری بکه که دیاسپورا زمانش دست بچه و من سروی دهانس 10 سال زده تره به سدان گوتار خونده بوی که مسعود برزانی چه ده است دیاسپورا دا چه ده است هر چربش کردستان دا وکو سروک که میلی نتوی حرکت که زانی زمان شیخ عبدالسلام بارزانی و شیخ احمد مر مصطفی یکی تیم اجتماعی کردستان دولت ترک جبو کو پیوندی خو گل پکی که مسئله نتوایی هبو فروکخانه سلیمانی گرد اول مردم کوبان تزانی سلیمانی خواستن او بکن یکی تیم اجتماعی کردستان بری دا پشگیریا باکور و روژاوا بکن قربانی گلک دا هنه گلی گازنش هبون چما شاندا ایمرالی گل همیه هبدیتن نکنی او وی کردین باشور که من وی داریمه به وی پیواجه آشتی که خواهشن دخوازن سر بکه و یک وکو کرد مسئله نتوایی دو ترکیه ولات اکی جیناره سه شر لورجی یعنی هزاران گند چول بونه خلق نکاره بچه سر گنده خو گلک سیویل شهید کهون جیان خوش دستن همجی او شرها هاتیه گرید باشوری کردستان جی گرتیه مسئله چاره بگشتی ملت کرد شر وستیه یعنی 41 سال زور از یعنی شر جهان یکم 4-5 سال بود شر جهان دویم 4-5 سال 41 سال یعنی زوره شر هری درج نابینی آلمان فرانسه کان به تاریخ داده بیشن 30 سال نظام چند سال 41 سال به بین نابر شر که ملت کرجی راستی جویتشتی واسته شوراشا هری دمدرج در روجلات ناوین دا شر هری چکداری شر پکیکی و دولت ترک بوی گلی کرد به همو شیوه کی پشگیریا حرکت آزادی پشگیریا پیواجه آشتی دیگه لیتا ونا شیرم حوال خنبار او ماده که دولت نابه فدراسیون نابه اوتونومی نابه مافی کلتوری نابه ضراره که مزن دا دوی دا
رخنه کردا دبر داجی هیا لی بگشتی راستی ترا بیجن بگشتی جه سروکی هرمه سروکی حکومت پارلمنت و حتی زاروک کی بچوک همو پشگیریا پیواژوی آشتی همو صدا ست گرمترن لکرده باکوش بلکوژی یعنی دوی ملی دا اوا تشتکی باشه به فکر من دولت دخوازه چک جورتی رابه نبیجه دبن زورا چک داویدتی نه چک راوست هنک پروسس هنه ده پش پرده دا پیکی و دولت ترک ریک هفتنه لسر گلک مادا من اوا زانم لی اشکره ناکن پشتی که او مسئله چک جورتی رابه ده پارلمنتو دا ده مسئله قانونی دا سیاسی دا گاوین باش ورنهاویتن اساس گاوین خورد و 2026-27 ورنهاویتن 2028 هفته مایس هلبجارتن علی هلبجارتن دخوازن بین پیش مها 11 2027 بکنه قاسم آی اردوگان بریوی پیوستی به 306 پارلمنتر ها نه 324 ها دنگ دم پارتیش بید و 306 قانون دگیشlik د پارلمنت د گوهارتنا قانونی بکن بو اردوگان جاره کدن د وحتر حکومت پشتیوی هلبجارتن شهرداریان بریوی انقره استانبول ور بگره به هر راجی دم پارتی آک پارتی MHP و بچنا حکومتی uçlu koalisyon çevire. Ev rekeftına Ocalan, Bahçeli, Erdoğan aslında rekeftına uçlu koalisyona dahatu ya beraberine Türkiye. Bu resim evvene zanitçiye evvene evvel dahatu da mesela tamaşa Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü zamaneki Türkiye buraya verin. Piştivi demek ki Demirel u Ecevit bu zamanı Ozal. Piştira ambejin Erdoğan'u Abdullah Gül Erdoğan'u Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli legal Ecevit jibu vakti. Wene dahatu zanitçiye Erdoğan nunerekiya harekata İslami Müslüman dike. Devlet Bahçeli nunerekiya harekata Milli Türkiye milletçi dike. Brez Ocalanji nunerekiya harekata Kurdi dike. Uçlu koalisyon na avabiye. Ev koalisyon avabiye de helbijartina 2027-28 de helbijartina şaradariye da heval xembar tuji endamê Dem Partiyê vî bizanbe. Niha dibêjin mesele bazar yok nizam çi ewa îşê zarokanî ne. Di hilbijartina şaredariyê da di hilbijartina serokkomariyê da di hilbijartina parlamento da wê hevsek bi hev re bikin yek. Du hereketa Dem Partî hereketa siyasî Bakurê Kurdistan serokê birêve bikin. Serok Apoyê birêve bikin. Ne em bêjin Qendîl dikare tedexûl ke ne jî hevserok. Serokê birêve bikin. Yani merkezeki koordinasyon rojane evî der. Devletê Türk Bakurê Kurdistan teslimê Serok Apo kiriye. Yani Serok Apo varsa gelek agayê başene tuvan agaya naxo bidî verda. Evidarım teşta berfreji ama bakın. Baş. Eva yek ya din bu mesele Rojavayê Kurdistan bibore. Bu mesele Rojavayê Kurdistan bi fikra min heval mazlum Kubanê wan nabe teklîfê Serok Apo red bikin. Lê hemû tiştî ji nabe qebûl kin. Yek bi fikra min heval mazlum Kubanê dikare careke din Sala Muslim çawa berê hate Tirkiyeyê zimanê Tirkî zane dikare Sala Muslim bişîne Tirkiye bi fikra min. Hevalên Rojava birêyekek Nêçîrvan Barzanî, birêyekek Mesûd Barzanî, bi taybet birêyekek Nêçîrvan Barzanî li gel Erdogan rêkeftin bikin. Rojavayê Kurdistan yek neçe rêkeftina gel proja İsraîl. Di du Rojavayê Kurdistan çi birêya Serok Apo çi birêyekek Nêçîrvan Barzanî dikare li gel dewletê Tirk rêkeftinekî bikin. Bi fikra min divê ser wî îş bikin. Di Kemalizmê de biratî qebûlkirina netewê din tune. Bez di İslamê de heye di Mislimanî. Eger tu hildî Kemalizmê û AK Partî yê me dikarin zêdetir li gel AK Partî rê bikin.
hep esasiyeti devleti Türk li beraber İsrail dibe em berçav bigirin zanî. Ne dibe em red bikin bi temamî bêjin pêwendî bangavazî serok apû bi Rojava nîne. Ê niha wa jî qişqirtme çêdibe wê serok apû mazlûm Kubanê bînin beraber hev. û devletê Türk dikare şer dest bê. Ê Trump bi xwe wa Ukrayna firod. Wa Efganistan bi cî hîşt. Bawerî nîne niha ba Amerîka. Wala İsrail jî ji bo me şer nake. Wala ez te re bêjim. Heqê İsrail nîne gilî gazin ji li serok apû ji Kurda bike bêje hûn warên gel me rêkeftin bikin gel Tirka re nekin. Ê serê we deşiye ez we çima serok apû teslîm kir? We bû li Tel Aviv qebûl nekir. Bû we li Washington qebûl nekir. Kê serok apû teslîm kir? İsrail û Amerîka bû. We nebû. Ê niha çi ji min dixwazî? Tu serokê me teslîmê wan kir. Ê niha jî bixwe. Te serok bir teslîmê wan kir, tabî serokê wan re rêkeftin bik. Te serok bibira Washington li ciyê ku te Fethullah Gulên bir. Te bibira Washington Tel Aviv û niha te pêra rêkeftin bikir. Te bi destê xwe bir teslîm kir. Bo wê nimkarin gilî gazin li Kurda bikin. Yadin eger yê me gel dewletê Türk rêk bikevin, Rojava, Bakur û Başûrê Kurdistan bi hev re dibin yek. Ême hem dibine endamê NATO hem dibine endamê Yekîtiya Ewropa. Başûrê Kurdistan li gel Tirkiye pêwendiyê xwe baş e. Bakur bi xwe jêr destê dewletê Türk. û Rojavayê Kurdistan jî rêkeftin bike. Lê ez tiştekî ji bêjim heval xembar. Di nava gelê Kurda jî netewperwar he netewperest e. Dibêjin Tirkiye me dixapîne. Naxwazin em gel İsrail hevdîtin bikin. Naxwazin em gel İsrail rêkeftin bikin. İsrail dewletekî Kurdî deme bibore. İsrail dewletekî Kurdî li ser tepsiya ewa zêr nîne ha şaşfam nekin reng. İsrail dewletekî Kurdî li ser tepsiya zêr hazir kiriye dide Kurda Kurd qebûl nakin. Heta niha İsrail enfal û kîmyabarana Kurd wekû jenosayd qebûl nekir. İsrail di dünyayê de pir xurt e. Heta niha İsrail lobiyekî xurt nekiriye Rojavayê Kurdistan, Başûrê Kurdistan wekû statûyekî resmî were qebûl. İsrail çi ji bo me kiriye me çi red kiriye. Dibe vê meselê de heval xembar dibe yê me esasiyetên welatên Ereba, esasiyetên Îranê, yê Tirkiye berçav bikin, yê me li gel İsrail rêk bikevin, yê me wana hemû dikine dijminê xwe. Ew ne bi xwe nevêrin li İsrail bidin. Tirkiye yek eskerekî İsrail nikare bikuşe. Yê bên li me bidin. Çawa İran hat hewlêr bombardiman kir. Bo vê hem dewletê Türk dibe pir bi aqilî hereket bike heger na hereketekî tûn derdikeve. Ya dudiya eşte vena şêrim biriya kanalê we dibare dikin. Heger serok apû jî heval Kurd jî hereketê azadî jî heger baş vê meselê îdare nekin hereketê Kurd dibe sê beş. Wekû Elfetê Hemas. Sibêrê hinek heval dikarin nav PKK de derkevin red bikin PKK parça be. PKK 2003 parça bû cemaetê Osman Öcalan, Nizamîdîn Taş wana. Hereketa PKK dikare parça be. Sibê yekek dikare derkeve bêje ez qebûl nakim. Hereketê Kurd dikare bibe sê beş. Xeda Part Nûnerê İslamî ew cemaetê Hak Par wana ew ne dibêjin em netewperest in. Hereketa nava Kurda xwe da Dem Partî yani jî girêdayî yani PKK û ew hereketa hemû yani siyasî eskerî dikarin bibine sê beş. Beşek serok apû qebûl kir. Beşek red bike dijbe, beşek jî hiç cî xwe da rûnê. Ev sûreca ev pêvajo pir esas pir. Yani bi fikra min gelekî esas e. Dewletê Türk dereng ma yek. Wextê xwe meselê Kurda çareser bikira dema serok apû hate girtin. Piştî wî 2013-14-15 baş bakirane. Dereng ma. Lê niha jî yek jî dibêjin çi Kurd çi dixwazin. Dewletê Türk endamê kandîte bo tevlebûna Yekîtiya Ewropa. Kriterên Kopenhagê nizam kriterê çi.
او کریترین مافین مرو و انسانی نتوی یکیتی اوروپا او شرط و مرج دانه پیش دولت ترک دم و دمه علی باباجان وان او اوروپا birliği sorumlusu Türkiye'de hebu. Eva dikari hızlı bخونی یکیتی اوروپا ناوا خدا چه مافی انسانی دور نچن دو قرآن پیروز دا قرآن پیروز پشتین کو قرآن پیروز دا هی قرآن پیروز دو قرآن پیروز دا چه نویسینه مثلا هم بیجن اوا قرآن پیروزه دو قرآن پیروز دا روح اسلامیته پیغمبر مزون درود خال سر به صلی الله و سلام ای اسلامی دو قرآن پیروز دا چه مافی ما دمیه من مسلمانن براکیا انسانه هست زمان ما اوه ما ده مکو مدینه دا زمان پیغمبر لبرانبر نتوین دن چه ده اسلامیت دا چه هیه ده چارچوبه قانون اسلامی دا اگر اونا ببوره ده چارچوبه قانون اسلامی دا اونا او بکن خلاص یان دبی به لگورد قانون یه اوروپا ما دا من برای یک دونه دبی گلی کردجی زمانی وی هبه چاندا وی هبه کلتورا وی هبه و یادن جی دولت ترک پشتی کوپیکی آگربست قبول کرد. دوی سرو کاپو جی امرالی درخن. دوی بین آمده یا استانبول یا انقره. اگر آزاد نباشی دوی دمال کی دا پاریز رو بند. اگر لبر روش اولکاری جی امرالی در نخن. بلکه ترسیوان هبه اسرائیل آمریکا ولات اکیدن وی شهید بخن. دوی د امرالی دا سیستم کی کوردیناسیون آوا به حاطن چوین هب. یعنی دولت ترک شاشتی زانی ده چه داکر؟ او شاشتی ها من گود مالت tam dibirda gotnax birane ke rêxistin divê ki gere di kongreda ew hebe. راسته نه بلکو اوا زعمت به یک جی دولت ترک ده چه دا شاشتی کر؟ ده بیا پیام به ویدیو بیا ویدیو بو قندیل چیه؟ بو دم پارتی ها که بس ویدیو بلاو نکرن اوا پر سه شاشتی کرن یک ده پیام دا مافی کلتوری جی رفس کرن ده بیا دولت بگوتا گلی کرد حقی خون بو زمان و چاند و هنر خونه گلی ترک و کرد یکن دوی پیامی ده اوا ضعیفت یک بود نبود دو شاشتی زانی دیسا ده چه دا چه بود پیام ده بی ویدیو بیا نا خلقک ده بی او فوتوشوپ هر سرو کاپونیه پیام ویدیویی تاثیره کی گله کی ولی سر کرده اوا کیماسیا دا کیماسیا سسیا ده بی او پیام ده نوروز ده بخونده دل آمده در نوروز اگر سرو کاپو او پیاما به زندو ویدیو نوروز دا بخوانده شاشه مزن یک و او مثلا ناش ایده هبونا دو باندوره که به هزاران جار زده تردکر به هزاران جار نا به انسان رزیل به رزیل قرچوک زانی اوستا دبی مرد بی به سیاست دا دبی تو مرد بی نا به تو جمری بی مرد ببخشید دور دا مرد بون تنه بود زانیم که تو مرد بی مادم خون را دوسته اما تماشا که ایرو پنجه مهیه اما 5 روز شر را وسته نه گریلا نه اسکری ترک جیانا پردست پیامه که ویدیو چیه تو بلا نمی تو بوده ترسی سرو کاپور نه کوره نه توپاله تندرستیه که وی باشه لسر خونه تو چه بترسی لسر عربانه نینه لسر خونه برای پیامه که بکه حسن جمال جنگیز جاندار و وانا همیا برا روزنامه وان بچن باخمن تو چه دترسی بو وی دور ده اف کیماسی هبون لیدی ساجی راستی جی مرحله یکی اوی آخر بیجن مرحله یکی به وشارتی بود دنگو هبون مرحله دو حوالین دم پارتی چون سردانا بریز عبدالله و جالان کرن ایمرالی پشترا هاتن هفدیتن چه کرن باشوری کردستان همو جیکی اف بیواجو لبروی خورته همو بشین کردستان پیدار نیرین خو گوتن نها مرحله سیا دست بگیه حوال کمبر مرحله سیا اعلان کرنا آشتی بود صدا پینجی هری مرحله زور مبری بود نها آشتی اعلان بیه شر راست دوی پیواجو سر دکمه پیواجو سر کرد که صدا پی یعنی خون نر جوا کیمه
بۆمباردمان ڕاوەست یعنی خۆم هەموو تەلەڤیزیۆن هەموو باس دکن کورد کۆم بە کۆم گروپ سێمینار کۆنفەرانسا دکن نیقاشتێک دەست کرد مەسەلا کورد بە جددی تێ نیقاشکردن بە جددی معتاب هەیە بەری سەرۆک هاتبوو تەجری تێدا بوو مەسەلا دەبێژن هەواڵە سەدان هەزار کوردا خۆپێشاندان دکردنێ بە ئەو بانگاوازیە سەرۆک هاتبوو دەبێ قەزەنجی وی هەیە ئەمریکا هاتە سەر خەت پشتگیری کرد نەتەوین یەکگرتی هاتە سەر خەت بریتانیا فرانسا حتی نها 45 وڵاتên دنیای هاتیە سەر خەت دەبێن پشتگیری بکەن یەک نامەوە نەبوو چەند ساڵە هەواڵ سەد هەزارە و هەر ڕۆژ هاوین بەهار پاییز خۆپێشاندان دکن کەسێک ڕۆژێکی ناوەخویست سەرۆک هاتبوو بە نامەیەکی ئەوە هەموو هاتنە سەر خەت ئەوە ji بۆ کوردا ئەڵانێکی دیپلۆماسی دەکرد مەسەلا ئەمریکا دەبێن پشتگیریە پێوەژوی ئاشتی دکن هەواڵên کێنێکی هەواڵێدن دەبێ وەڵا سەر چاوە پشتگیری دکیت ئەواری فەرمو ئەوروپا دەبێ نەتەوین یەکگرتی دەبێ پشتگیری دکن ئەوە باشە دەریە دیپلۆماسی دەکرد بە پشتگیری دکیتە فەرمو وارێ 1 2 3 4 دەبێ مافی کوردە بۆ وی بەڤی نامەیی دە مەسەلەی دیپلۆماسیدا دەرگای باش هاتە دەکرد قەزەنج هەر دەبێژە قەزەنجی خود چییە ئەوە وڵاتên دنیای هاتنە سەر خەت یەک سەر ڕاوەستیە ددوو نیقاش دەست پێ بیە سێ سەرۆک هاتبووژی گوتبوو گوتبوو خۆ من نکارم نامەیەکی دە هەموو تشتی بنووسم دەستی کەسێکی دەم پارتیگرێ نەدە لەگەڵ ئاک پارتی کوالیسیۆن مادەمون چێ بکن ئێردۆغان دەخوازە ببە سەرۆکۆمەر سەرچاوە لە دەستوری تورکیایدا مادەی 66 ڕاکن دەبێژن تورکیادا یاشایان هەر کەس تورکتر bunu kaldırması lazım. Yani valla Türkiye besteyde Kurdu Türk uyedindir. Zamanı Kurdi gelektir. Güçlenmiş yerel yönetimi. Mesela Ahmet Şaradari Mardin vana gav be gav tezani ev riya dur derece. Yemen nikarin devlet bıkın devleti Türk parça bıkın Kurdistan'a ki uğra bakın. Nikarin sistemi federasyon yekser hava bıkın. Hedi gav be gav. دبیجن دبیا سرۆک هاتبوو یەکسەر نامێدا بنووسە دەولەتی کوردی ئاوا بکن خلاص دەولەتی ترکی بووتە ئەوە ئامەد بۆ ئەوە نابێ هێدی گاو بە گاو دikarin biçin pêştî Birasî mamose ez gelek ji bo van agahiyê tê kiranbiha vê enerjiya te û wê em bêjin gelek em bêjin çavêjin gelek ew tiştê ku hên natine ziman tewanî ziman em jî hêvîdarin aşîtiyek li Kurdistanê li çar perçê Kurdistanê pêk bê dema ku çek bên bêdengkirin bahaneya wan hemû diqede bahaneya wan diqede yani hê teze li vî welatê ku paşo em ortaxê hebin em mevhevra em bêjin li Çanakkaleê em bêjin li Malazgirtê li gel hev me vî welatê saz kiriye ava kiriye û ez di wê baweriyê de me Kurd îro hejmara herî li jorin yani li vî welatê ji her kesê ew titire te gelek agahiyê kiranbiha da gelek agahiyê dîrokî em bêjin em gelek ji te re spas dikim gelek hevin gotinê tey dawî em bigirin mamose Valla heval xembar eva du roj e min digot çawa televîzyonek em biaxivin yani qîrîna dilê xwe hewara dilê xwe û fikrê xwe bêjin zanim rewşa Kurda çan e min gel qadirî zana ji me hevpeyvîn çêkir bo wê ewey te em li ezmana digeriyan li erdê kete dest yani min gelekî spas dikim ji bo we ewa yek ya dudiya li vir pirsek he divê pirs hinek Kurd li dijî wê pêvajoyê hinek gel û birêz kerîm ji wan re çi difikire yanî pirs ji min kirine heqîqet meseleyekî demokratîk e azad e dikarin hinek dijî wî ji derkevin dikarin hinek piştgirî bikin bi fikrê min heye dijîtiyekî heşk dike li beramber tiştekî pêşkêş nake
یعنی تو دکاری به فکر من دجایتی زیادتر یه دکارن دولمند بود یعنی هگر لجیه کی دا ضعیفاتی هیا یه دکارن دولمند بود تکوشین خون بود دولمند کرنا به مسئله یه دکارن برای ما بود آخفتنا من داوی 8 آذار روژا جهانی یا جنان راستی 200 سالا بیستان دا بحثا شورش لینین بولشوی کرن دوایی اوا ویتنام کوبا 200 سالا بیستیکان دا است دنیای دا پیشنگا تکوشینی است دنیای دا وکو سمبول چه و 100 سالا بیستا ماندیلا گاندی گیوارا 200 سالا بیستیکان دا کردن در روجلات کردستان جن جیان آزادی در روجاوی کردستان مسئله کوبانه در باشوری کردستان پیشمرگه در باکوری کردستان تکوشینا سیویل سیاسی اسکری 200 سالا بیستیکان دا کرد پیشنگا تکوشینی به مسئله جنان دا نه تنه در روجلات ناوین دا دا است دنیای دا فلسفه سیاست و ایدئولوژیا سرو کاپو دا مسئله آزادی جنان دا است دنیای دا یکم جنین کرد هم دا تکوشینا سیاسی دا هم دا تکوشینا دیپلوماسی دا هم دا تکوشینا اسکری دا هم دا تکوشینا جواکی دا پیشنگ جنین دنیای مدستین جنین کرد آزاد ماچت روژا 8 آذار لوه پیروز دا و سرکفتی سرفراز دا جارنا دبیجن اگر شورشا نتوی کردا سر نکوه کرد هنده دکن بعدی لاوی ده شورشا جنین آزاد دا کرد سر کفتن هر جنه کی آزاد جی زاروکه کی آزاد دینه بوی 8 آذار پیروز ایرو یا راپرین بو راپرین گلی کرد نو دو یک چه بو راپرین کی مزن بو کردا شورش کی مزن کرد اوا دو سه نوروزته نوروزا کاوای حسنکاری گونی مزن نوروزا گلی کرد یا 2025 لحمو گلی کرد پیروز ده براستی یه دکارم بیجن بانگاوازیا ایمرالی او ما فکر خوش گود او بانگاوازیا هگر کیموکوری یک جیته ده هبه یه ما هیوی دارن او بانگاوازیا وکو آگری کاوای حسنکاری گونی مزن ده نوروزا ای سال دا فراوانتر و مزنتر ببه او آگری آشتی آگری دموکراسی آزادی آگری سیاست سیویل یمه وکو کرد اثبات کرد که 41 سال کردا تکوشین اسکری کرد ایروژی کرد دکارن او تکوشین اسکری کرن وگارینه تکوشین کی دیپلوماسی سیاسی جواگه کی دموکراتیک و اف چا آگری کاوای حسنکاری کونی مزمون روژه کی نو درخست یمه هیویدارم به تکوشین سیویل و دموکراتیک گلی کرد به تایبت لباکوری کردستان بگیجنه مافی خدا و کرد و ترک به یکسانی دوی والاتی دا بجین جاره کردن نوروز 2025 نوروز آشتی براتی نوروز آزادی و یکسانی یمه بو همو گلی کرد پیروز دکنش بو تلویزیون و چند مت همو کارمند و یه پیش کامره و جبو وجدی حوال خانبار به اون ناس کرن سلاو و رزی خوب پیشخیش دکن یمه به اصل کرد باکوری کردستان عشیرت بروکانه برز رمزی قرطال گراپ ما برز احمد اوزر حسن یورت درجه باشخانی اوی کنها گرتنه اوجی گراپ ما برز احمد باش ناس کن ام بابرا خبت کنجه اوجی بیجم او گراپ ما جابوه ام بخو کرد باکورن یعنی کرد باکورن مالی ما حتی نهاج لوینه لسر گولا وانه دورا گولا وانه گند نیرکوخ حفظه سر علی خان کرس اونا هموی منه قوم من استانبولش دجیم ام جودی جزیره بوتان هاتنه قرش دا بولگسی نوبری آمدو اوفا ام جوی درجی هاتن بو
وانه جی ام سرگونه آذربایجان چونه آذربایجان دا لآذربایجان جی ستالین ام سرگونه کازاکستان کرن دش پشتی شورش شیخ سعید مامه ما بکر بی و آپ زینال خوده آپ کرم حاجی نادر اونا گرتن شان زندان کی واسه اشترا شان ارز رومی دوی زندانه دا بو یعنی معلومات ما ده تکوشینا شورش شیخ سعید دا جی خو گرتن ده ناو حرکت آزادی دا به دهان شهید مهنه جبو وی یمه هیویدارن لسر خونا شهیدان و اوی که 100,000 کس جیان خود دست ده دوی تکوشینا سیاسی سیویل دموکراتیک دا گلین آزادی و دموکراسی شین ببن جاره کردن من سلاو و رزی خود پیشکش دکم به همو حس کرنه انشالله که اوا سر بکوه ام دکارم بین باکوری کردستان بین ترکیه قومی ما هنه دویتو تی مگو استیم لسر گولا وانه خانی یکی چید کم اگر پیوست بشته نه پارلمنت رو داجی بو وی پیروزبایی و سرکفتن و سرفرازی گلک سپاس سپاس که ماموسو حالا دوی مابست هیچ خودم سلاوی خود گلک جهوال را بشینم او همانه که دوسیا برز احمد ازر دا هاتنه به حقوقی راست هاتنه به چاپ کرن راست برز کرم تک و حوالی من اوجی بسالان ام هم ناس کن به هورا چاند و هنر دا ام بیجن سازیه چاند و هنر دا ام ببرا خوتینه به تو کو تنه چویه گوتیه که از برنامه کی دنگ بیجی راست خوزم چیکم درسن یورته اشترا بجم برز مصطفى تنر اوجی جوانه وی هانی برز گلک سروکی ناوچه دوی سروکی کتابی دا باجر آپو ببخشتینه دوی کتابی دا آپی من نادیرون دا بسا بریز احمد اوزر تی کرن دا حتی گل ما آلمات سی دمه کیجما کتب جی نویسی ایه ما جی سلاو بوان بشینن و شرمزار دکن وی به حقوقی و او میوانن که نامه نویسینه ما گودار دکن اوی که بشتار دون کومه نویسینه ایه مثلا و روزی خودشینن ببورد بیجه بردوام فرم جان ام جوان به حقوقی وکی کد تاجی گوت اما سرنزاد کن نعله دکن یعنی صاف بیجن یعنی جبر کو بتنی کرده جبر کسی که کرده وکی ناخوزن کسی که ناخوزه کرد لجیه که بشاره دار ام سلاوی خو جوان همیه را دشینن ام زور سپاس کن جبو کتا ایشه من هشکنان حرمت خو پریز کم یعنی گلک مالو آقا ایشف گلک آگاهی گلک هجا گلک آگاهی باش گلک آگاهی که ام بیجن هاتنه تجاندن دب مرا پروکر هر هوی مالتا سپاس بجی گلی کرد بجی کردستان بجی بجی برادیا کردستان کرد بجی ولاتی دموکراتیک کردستان به دل ما ده سرقفص ما کرد جی کردستانی بون ده فکر و روح ما گلک سپاس و به هیویا اوا جدل دا سرو کاپوشی آزاد دا براستی او جبو گلی کرد هاتیه گرتن جبو دولتا کردی هاتیه گرتن به هیویا اوا آزاد دا گلک سپاس برز دمیر تاش و همو گرتین دم پارتی او دهان هزار گرتی همو آزاد بن کره ما تکی مجی ده زندانه ده لئرزرومه کرد کازاخستانه وزیر کره دایی که کیتنه بو به 10,000 کسین که هاتنه گرتن هیویدارن آزاد ببن و ناوی وزیر بوتان بو کرمت ما او جی دما گریلا بو هات گرتن ده به 10,000 کس ده زندانه دانه گرتین زندانه آزاد بن هیویدارن راستی که آشتی چه ده یعنی آشتی و هر دوایی هر شرکی کوتایی داوی هر شرکی آشتیه داوی هر بندستی که آزادیه به هیویا آشتی و آزادی گلک سپاس بو و سلاو و ریز دوباره نوروز اشتهادار پیروز سپاس باش هر بمین خوشی داشتی بیوی آشی تیک ماینده گلک سپاس
gelek spas.